Ujazd mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamaze iminsi hari kubera intambara y'akataraboneka hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, aho aba barwanyi ba M23 bavuga ko bari kurwanira uburenganzira bwabo batahawe, naho ingabo za Kongo zikaba ziri kurwana n'abarwanyi kugira ngo bataba bagirira nabi abaturage cyangwa bakaba banahirika ubutegetsi. Mu minsi ya mbere y'urugamba abarwanyi ba M23 batangiye ibinginga leta ya Kongo kuba yabumva maze ikaba yashyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano bagiranye, ariko ubuyobozi bw'igihugu buza gutangaza ko ari amabandi yaba yarishyize hamwe agakora umutwe, ndetse Perezida Félix Antoine Tshisekedi akaza gutangaza ko atazigera na rimwe aganira n'aba barwanyi ba M23 we yitaga inzererezi. Amakuru azindutse avugwa rero nuko nyuma y'uko aba barwanyi bigaruriye uduce dutandukanye turimo Bunagana ndetse na Rutsuru, aba barwanyi ntibigeze batuza, ahubwo bakomeje kotsa igitutu ingabo za leta, ndetse ibi byose bakaba barabikoreraga kubera ko bakeneye no kuba bafata n'umujyi wa Goma. Ibi byaje kubyara indi ntambara ikomeye cyane, maze abasirikare barenga 1000 baza kuraswa n'abarwanyi ba M23 nk'uko Croix Rouge ikorera muri kiriya gihugu ibitangaza. Umuryango witwa Kumbabare utangaza ko abasirikare barenga 1000 ari bo bamaze kugezwa kuri uyu muryango kugira ngo bavurwe kubera ko barasiwe kuri uru rugamba. Uyu munsi rero abasirikare ibihumbi n'ibihumbagiza ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babyutse boherezwa mu mujyi wa Goma mu rwego rwo gukaza uburinzi kugira ngo aba barwanyi bataba bakwigarurira uyu mujyi nk'uko bagiye bigarurira n'indi mijyi, nyamara bari babanje kubiteguza cyane ko abarwanyi ba M23 bagiye bagaragaza ubuhanga budasanzwe ku rugamba, ndetse bakaba baraciye amarenga ko batitondewe bakora ibidasanzwe. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo kandi yemereye BBC dukesha iyi nkuru ko koko abasirikare babarirwa mu bihumbi 12 boherejwe kujya gufasha bagenzi babo mu gucunga umutekano i Goma mu rwego rwo kurinda ko M23 yafata n'umujyi. Abahanga muri politiki bemeza ko ibintu nk'ibi byabaye bigaragaza gusuna gukomeye cyangwa se gutinya urugamba ku rwego rwo hejuru. Ngayo nguko rero